Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor berman lagasmi. Wan jadi yang kesini saya MPSC. Jadi habis bat kita beberapa ni lah ya tip ke habis bat ke exam ke MCS exam ke MPS exam. Ini wan kini ke por ban keduk you German. Bagi request you ba persang bat tebet gini bat ban Kau tak kan kompeti bet ke MCS tu buat bikin pynmih ya kata ke yaki mak semua tu ki kena, okay? Porok kena kan syai ke. Dia harga bayar bet ke MPS tu ni dah ong ba kumbakalong kan kumbapilak thok MP harga maki notification yang pi bag interview bagi bandai 1:2.5 kumut. We candidate 2.5 kumut. Army lie kiban compete for one post. Dia kerja sekolah ini kita kerja kat pitang hendak untuk kapal kalau tang 1.6 kambiang ke. Tinggi kerpat iki berpen consider kata ke namar ba itu ki kena ki ba do long komta mo. Kata subun namar ba kalau hendak pala kapus kalau kat yo tu ni dan pergi kat tang arpenyongot haji sial piat tang 1:2 kalau long tu live sound. Te kumbang ong lagi MPSC tu pas sedang kadi 2.5 jadi mut kan ban kambun ya kata kumaron 42 43. Ini request ya ke pemilik Jerman bon consider kata orang. Kenapa begitu kita beli kita mau kita duduk kalau mendakan ke competition bujur di tong ada kanglat begitu ki kamtam apa kalong syai ke gitu juga notification juga MPSC bakin hot ada kamu 2.5 against one vacancy ke. Apa kata hi? Nomor doktor min lai ba yang ngajing dawat ba nakoi kali keseng kita TSU wala ong bagan yang kini marks bon pelat ba minta hafsau kan ta dia kali cingwan tengkim ta kasi kamsim nak dia tan ni wan nang elek la jong benta kata ka cing jadi jong German bat kibi organization kata ni apa no ni wan nang ni ban Kyrpad bar kumakalong ni ri ka political party kibri ki request ni ban yarap ban ya keren lang dia ka Public Service Commission we have done that. Ini wan hangli ban request iki lu ada kiwe kila le kata kan malang ba ya mi ru mi kwa ya kata ai bagi ke kin bet bakun dan cu ni in future bikin bet ke dengi kum ki nak parti ni wan ya ru kata kan suggestion chemuan tang ban cu bedopi ni wan ru ban ai kata kan suggestion ke ban penbhai kan Public Service Commission sang kita song ni lawan ni nak pendat ke company la request Leit Kyrpad itu berangkam, kasih orang Kyrpad.